ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kadon Busco Media Network kum shibintaban kinti wiki samla don sap jongga jilla haka kam roai kam siaw shudu ke international level sashi sin biangkan pelong ya ke jingya kop roai ya ke bala tip kum ka surkun od The Voice ya ke basyen on sedang habe keren bakla pathai kubor uba OL marbanyang ubulong uwe ne ke dekhot ka shlam trekam Kadon Busco Media Network ula pentip ba ke jingmut jongkane ke reality show kalong ban kinti yo ka sap ka phong jong kitu ki benang ban roai ban pin poiru ya ki hadu ke international level Shushu ula ya thuru ba ki don ki kendon ba ki nong shimbenta kin hab ban bot ha ka bakan don ka blind audition ka ban sedang nadu ka artrik uno pra ajar arpulai ka elimination round kan sedang nadu ka khandai trik uno pra ajar arpulai bat kan nya ter hadu ban poi syaka grand finale ka ban long ha ka live hui tarik ka la lingkot arajar arpusau Kinong ruai ki belasya jet haka ni ka surkin ut ten rai ki nyok ru ka jinghikai ni kinong hikai ki bedei ru kinong bishar jong ka ni ka rinsan. Ka grand finale kan long haka live hui tarik ukala lingkot Hadon Busco Youth Center bat ka buy register kan dei syajar tingka ba kinong ya shimbenta kin dei tang kinong song shnong ka jela Meghalaya. Wantu kim taksi ni kadai ba ni Temu ban penom yang ke second edition jangan kasur kedua lagi The Voice lam nak kita pareng lu Melodious Voice kasur kedua setiap kani kedai ke competition kebak mention sedar bila penom kasihan menengkong pat kalau sisa kebanjok betul kata bun kedun singrang berkentai ki barin ki bahe eksamna lesin benda but Hakadek diksi mentah macam sedang ialah job luai kena hybrid cibinya mau naik iba syam apa mau yong ialah yo ke price menukam ke price jangkan nam ladu kemudian job silap tengkar walau dia kata akibat kos atau baila letu berkopi pada kun sekiranya sekitar tumpung ke dalam apa England atau London di hantai di lawan lagi job kalau mereka kadang keburam kemudian ke kesem ke keburam ke Kadon Busco Media Network kalau beli kadang kala tunti ban ai kadang lenti ban penparan ke kesap ke kepang ke Kadon tim tax nemu yang kadang second edition ini sedang yang arteriku not pra December bahkan good how January aku lalu kau kesenang banuan but Kahkan ni ka edition ke bila yo ini ni berasnur bila bukre kepala batai sia yang tu ke tu ba ikli condition prepare ke ba ni belum sedang ketika edition ke company ki kendor dengan ni ke kom ni ke bangla bukre ni ke kena di kimat dengan boleh tingkat tu ni ke bukan komsan Bengkong kalau makandan ke belai audition kata artrek untuk perang mentah kesenam harkau harpular kinawa kita berkreat kawai kecingwai kawai kecil tak bagi kuat berwai lada unika nong besar kecil ya uta ni kata kamu wai banyak sekarang kebapun ni ke elimination round 1 kata ni uta nong wai kita cepat ya iwe nong hikai ban hikai yaki berwai ban kamu penjana susu kita keluar joki. Bangsa ikai kena wai, bat kena ikai kena pandai pandai ekapor, bat katno sense tiyo, kinwan sa ikai, hapor dan pesco youth center lah kran. Dekui gue pat kendon kelong ini, kendon ke elimination round, lalu ke kendai, no pra arza arpulai, terten adu pendapoy ke grand finale. Kapan selong akalai pun terjadi kalau kon arza arpusau. Kita kebalas subjek nak blind audition kisah ikai nak bentar ke elimination round kapabol bar kita kibam sya bar kita kibala saja bar kibala sya kentat lo ada ke elimination round 1 kisah ikai ban kopi saya ke elimination round 2 bar terter adu ke forward
Pertata adu basipawat saja banyak kompil agak grand finale. Kini tindon di bakal di bawah saya kemudian bagi kaitor di dalam driver kantin. Pat ikanika jinglut jingset nak kementak dengan ikai kementak coach kita pilih kena kita masih bentak dengan edition berat kita kamar sebagai kerana terus media network ini kerana simti penbet tentang sedang bentak kita kamar pilih kena. Pat kali Malaysia hak apa kado kita sawang kat kiba ya kun kino kiba bit kinang kiu kino kiba duna kita saya eliminate hadro kita yo sipau kena menjadi pada kun minta kana pencipta kalau mereka kini bisa jadi semua aduh kesan aduh pendukungnya ke tamu banyak rai karena aduh dan kita ke final lima kino bisa kino boleh masuk kita lagi waktu boleh kini kena dengan dem andai kita kino bisa dan apa ban bisa jaga di competition kamu ketuk kenuan kepada itu pesan ketuk kenuan kino bisa di judge kau kepada di judge kino boleh masuk lagi yang ini kena final dia kita pakai external judge kiban bisa bak sekolah pada kampungsan Nado ke elimination round 1 ki views YouTube room kan ai marks kamu kan kit marks kamu views kan panang ki views kan kata semua ki views yang participant A ki pun B ya kamu tahu ya kamu ke point ke plus point ban ai mark kamu nang YouTube views price kanong tak kau price yang job ladu dan kaladu kata kanong silap tengah kanong dan kesekan kadang ke price bahan ke berlain kanong tak kau ke price nak minta lanika ladu ba rak ke tong yang jinjam silap tengah but apa ki job ikan dulu kemudian kan dulu school media kedua kan ya trace top man power pertain jaga dia nong job ban ai la ban ya kun ci wi ben pung ki ba chawa jang ka ti ban chi pen te mo ka bai registration kan nong shi ha jang tingka ka bai mo ban register but it forms bila ban yo ana for reception jang ka Don Bosco Youth Center dan ni bila ban chi download na for FB na Instagram jang ka Don Bosco Media Network ti le de pa ban di jingtip company a shang ni lawan phone hau new number pra iwei kendai not iwei not saunai lawan pada kedua yang executive director pada Makan Magri banyak keren janai orang kita ki jengkwa ki subuh kita ladaka kanu business house kekuatan sponsor ya kanu ka price kanu ki kuatnya bila banyak kedua banyak keren pendebat guna executive director jadi apa dan bersekolah serta